Ova mi samo za vas. Doslovno vreo, znači doslovno se pregrejalo ovo čudo, koliko dobro miksam, ljudi moji. Ajmo lajkove, subscribe-ove, kome se svidio ovaj mix na YouTube-u, a sljedeći ću da izbacim odmah večeras. Tako da ne brinite, sad kuramo jedno 5 dana za redom ćemo kuramo mikseve. Znači, snimat ću u prirodi, u šumi, sljedeći mix, čuće se pas u pozadini i tako dalje. Samo za vas, DJ Krile Zavodnik. Ko zna, možda ovo lito me dopadne da pravim party negdje u gradu u 8. mjesecu, tako da. Svi su dobro došli, javit ću lokaciju preko Fejsa i Instagrama, tako da nije nikakav problem. Vidite, mali ali moćni zvučnici prikačeni putem ovog ovdje uređaja koji ne služi baš za miksanje, ali dobro nam služi. Znači ne treba neka skupa oprema za ovakvu konfiguraciju za miksanje. Ovo što vidite najjeftinije moguće je ono kupljeno.
pošto nisam ni ja baš pre nekim noćima, ali aj dobro, radi kada je profesionalno. DJ Krile Zavodnik, oficial video DJ Krile Zavodnik, sva prava zadržava DJ Krile Zavodnik. Oficijalni sponsor videa Pionir CDG.S. I naravno YouTube, bez koga ne bi postojao ovaj video da ga svi vidite.